tuonane, roho yangu inanisumbua. Minalia Angelike, Angelike rudi tuonane, roho yangu inanisumbua. Kama tutawachana kwa mapenzi yetu ya kwanza tulipokuwa tukicheza twisti. Sikujua kama tutawachana kwa mapenzi yetu ya kwanza tulipokuwa tukicheza twisti. Shauri ya twisti. Makosa tuliyokosana, hayo ni makosa ya nyuma. Boteo mbibwa. Ai ai orere twararia enkurumarwe mwendio kwa naikwire. 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 Watu ni mutegeri wero TV Mubango na yoko ke ani ala te tukirika na njuma sion alamisi chonde tukirika na tukiwa woitene leo ambi bwethero buteko ite ama no ntoko wewe na ndo binge nkuruki onge woitene rato aringa siliba woitene rato ibasua kuita rudha weto au kenda kene kiondo kiogenda woitene rato mba kwethirwa tukiana nkima ntureno tugwenda kumnyagethura mwana no kana no onge woitene rira twethairwa twena antu bakiukirania bonthe bakimenyerana bentura bakimenyana no urikuo no utekuo woitene antu bataringana ngeta woitene Yagutari Askley Queen woitene yagutari na Samantha woitene yagutari na Kristova tu atende Mubango aone woitene katukwiriria tene tukirigana tene tukua tene ni erikuo na no etu erikuo na tukia guthiaritira tene ogo tukita boya kama kawaida mbita ikolomoto nyumwenene nyumwendito nyumwerui nyumwemucie nyumwe kithaka nyumwe tumbika ndero nyantu wenga ndeta ndero nyumwendoru omina ndarurire kethro andindi na nto watreta na kuruba goba inyao ndene ya woitene mose barike mistari bere we oni mbetagwa ntombwiria ntwarase mukoro gitamanduni na miaka yakwa 88 oni ndo mukoro manturia gitamanduni oni ndo mukoro mbaya 39 na netwe oni mbire manturia Kemeru mwanka kiambiriria nontoni ndukia kwa nera nkoro ira yaditana kwa manturia Kemeru na kwa manturia Kemeru ya tamaduni njeje mwanka muthia mwanka muthiro ayama to tamaduni nejo mbije muno ekyo to mwana mbija ndene nikanambira bajudo beto na tana basia nikenda bamena manturia gitamaduni uragi akari nonto mumero no mwankoru aumetea aturaga atia ari no korobukari na tonto bou ikyonko na kulitana ntubeto babere bajojo na bantagu na bakyoyoyo nikenda bere abakiwata mantojau manturia tamaduni gitekeje kuuria. Asante sana, karibu sana. Bwega na imbitogwa Muriuki wa Yubontura iboni onto marete onto kare onto uria
wakarakarango, mtoto, nyoka, msana, akarara. Nembeta wou, na ingwitikia nande atukuririkania gipindi kia Oitene, na gukurukira Oitene ikwari mantu maingi muno, inya magama no yagambagwa, kinyambi no ciarithagua, inya bieje no biitagwa ature, mantu yothe yakarika ya maingi, inya ciriba no ciaguragwa. Ciau no ya tene. Na aru anto na wikaro gwakara. Nĩ ukuri. Aya, twicokera kiwa baethe. Kaunto kari ko katene, wona gathongo muno na gatebwithika thai. Manto jira mbona muno ja tene ndatirithikaga mbere anto batene kinya mukoro kenjagwa na kethena kiondo. Kiondo thai mbesa kimanja. Kiondo kiraikaira mbesa, kiraikaira mtobia wankinderi imwe eno mwera. Kiraikaira ndara na ndene ntobionde na manto jau yatithithaika. Kuri benjagwa nga otene mbere. Na baga shoi igwari. Na baga akwanda gusekero mbwera. Kenda bamukane kuro bako na manto tokaja thithikana ndi. Yale kula ndi kwenda mutundu na kwa itamba. Na manto jo yonde yatethithikaga na yale geta manduni. Na manto yale mega. Na manto tadwa tethika munkana ndi no munkanto bakoro rejo. Ne koro bekara mekathi. Na wekera maturutia. Na manto bo utanande na byo bitekagirwa. Yangu na yare manto jatene. No nto mumero, doruro ariro anwa mumero. Wana mumero akerete mekade, ne kerete maturutia, nendi ona ndi mumero. Ikware na anwa mulemba jo. No nto omuntu onde nare na rwanoro kwela gatoma amenyeka. Na ina mumero na kura kwa wada. Na kura kwa wada bo. Na ndere kendero kadua. Dilo kwa yo magare o ekero rodi ha na ndio kunda rodi au eda o ekero kwa chagio kugwete kigakora gikauma ya tontubu mumero ne jo kyo atoma wada bukuro bu ko ende antiba mumero na goda na kura mayo ya ndele de akora kwa lemwe na ndio no rida ila weka rodi leo wade Dora itwa no mega ya kabana ya tombe kaburo na ndele kero ha mumero loka meruka na tonto mumero na rena untubo mumero na ibo atethagia manto ameya ibure ko muthe baethe ukurikana burankurikana woni kurikana akwa aundike ni nyamanto ya mingi muno ndona anto kwebo ndona betura matu Matu atorera matu. Batora matu. Tura kanini ageta ekero ganto akanina nene. Mwanka ukarama gwasura. Boyo beta wankunja wetukero ankuruki. Bakunja mato yani. Kuma igweta na mantu ya mengi muno wekinyo okuro ke akudo kurukirite mantu ne ya mengi muno. Kinyaja mwe wathukio kagerwa kuraya muno janara gwetwa kindu tukaria yau ya tena thina turenda kwaria yange yo kuririkana ya yangu kuririkana jaran kuririkana ja mingi jajau nwetherwa utije na rore uticiukiri na ndira weta ugiciukairwa no meya mantu mengi muno kurukira ndukira irio kirira kwathwa kirira yo ntutu kwathwa babo yo wetu antu ibathwa kirira ai iboya sana akuruba kwa batari beta wa panelist batari twazori eta panelist ya gemero gatu ya akuruba panel aya ngagurikania ni kulukira inya utheri ithatu isele emwe ayoto kwamba tukigwa taboya wetoma SMS kana okiringa ujumbe uga woni beta wangania meombolele trete Oitene anto ana wero TV ne komurika nabo ya na tukomba kwetho tukimnya kethwa rikine ko wata mzee oreibo Slay Queen manto jatene are oreibo Slay Queen ile kweu Slay Queen era biona gisoko kaike meru kure hari bararirua bakwithira bekirite nkunyucia wikira bagekira tubua tukwi sana ngwe yo ni kuire mbesa kwipondoa kuigemia kuchenche nyarangi utengwe ingi
na waka biara na kwaka na nkunyo cia maguru cia mauru eh na kinya ititariria gari uriku eh kondo akikaira ariku aikinya sikunyo like da nuguona alafu slay queen 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 sasa iwisho zeta slay queen na inya mukinyira ibethera yukari nuguona ibari ko tene kuri ari baba ikumanga cia muno bate kwenda kurita ngwe tene ngwe ikure yaki tene ndi kuri akuita nguge we mwari utindi kuona muntu okugura nuntu mena mumero ari okurima na tonto bonu munkogure muntura ukomba kurimaga para batari maga bau bagura ko ni akuru bara akuru utindi kugura muthako kidao wagura ko ni mukuru ugeta kurira ya ngombe kanuna geria nuntu una ndite ite konogia nuntu kurima utyomba nuntu kari mo remererio uitoka kethe we yoka ore na ngo getau ikware idao bi una bi bitagura ko ndaka ari ni akuru bagura atongu akuru baba tongi go idao bai na ngombe na ndo kwatinda kyo na ugo kanuna geria uteko noga ukanu ntobu ya bitoko naga olo muriro ko joro dao nendre umenyethia ko ari bathao bora wani akuru bena into mukora gitonga ande ogwibwa mberene mwari ura wenda kwirige meti yake utibwa gwethia ora wani mukuru utimuthago imwenda utimuthago kenda kimatha kana mwari utikurita ngwe ende wethoro no endete kwigemia wa ura wani mukuru othai na rende ngona slay queen ni eri kure uno ntinya thai slay queen si ura wa sponsor uri wa sponsor wa sponsor sponsor sana sponsor ende thai ni ba akuru wa sponsor olele kamera yo bere sponsor ibare kwine iteretene na ibo bedera bena mburi nyingi bakaura ari bara nkona agato wichokera tu oketana kege ari kuo thai slay queen na sponsor eurenge ikithao na mukuru tuwatanira au tu no na kalimbo ka kwinira muthao ari inga muthe ola mama Engke gokia Ola mama Engke toroka mama Mama Engke gokia Ola mama abukia Iye bukaigua Ola mama anonto Bejira bejeje Ye ola mama Wakona toroka mama Mola mama Wakona toroka mama Mama Engke gokia bonikere ya bokaigua mama Ukoi kwa roto kuina mama bonikere ya kemero mama akoroba eta manunie mama ola mama Wakona toroka mama Mola mama Wakona toroka mama Mama Engke gokia Wana mama wakona toroka mama Nkeja ngegokia Niri utagi ntolomete Omame kana mparambe Wewe nato onsiate vie ninge nombona Kira kiandika kidhao mama kimame intabire yo ukia na nontonde ukia nde kwanza ndete uwe ndio na mpara bona mpara to mudao watera ntora kai kidao wa kilomita yake kure mudao kira kiandika ri ndo kemwe kwi gintu gigi gwitwa kwire mbesa ndiko gwita kwire mbesa yes kwire mbesa kona arua na watene
patene baka maguta mbariki He. mbariki maguta ya mbariki mbariki ile ile wewe iti nyanga ndege igakwo nyandege no mbigagwa lakini kurukia ndeto narua ndegire kwe maguta kinyaba kugura baga era go seke yo ekenda wimba na ubwanyuma logo taga wetete obugua weta bwega ukeja kwati wakandemwe yamenye nkurukia ndenge ndekure au nande ukaga fashion bono mwango kalombe okuruba witano wakaka narua kenda ungana utambariki imba nasia ale ijange jaronku nawe yakayambiki utagario mbeki ijo kuimbia bamwe haya nende nonto twatukumira mwari kwire mbesha onto aka mauta mbariki muthaka noena ataire mbesha kwire mbesha rira akomiena kiatho kinene muthaka rira urathiithagia kinya thaka no ciaka maguta jau cia mbariki nonto wakaga ugatendera na mwiri ndukathongoma nonto ndakote itari ya nyama na ndio taka mtu mutongo no mutenderu nonto bwa kunora cia maguta najo utigwa mwiri jo na gatondwa ari nonto maguta jau smooth weda sulu kabisa sio mwega na isio nyandaka ciakaga woni mbakete jau toka nkwaria imbakete yekairo anda gutene yage kwa atwe kaibere anda kaikuno ndaka cieka ibere iteka piorone imegambene ya mioro na ndekendo oyoka lukia na maguta njalo ka ciaka kaita buria ndaka gitenje kwa ngaono nto ichari cyane mwera na ngare anda ke kugurana ndaka cyakuragia mitundu bwega kenda ita marori gatigati lori gatam moho egatamu mutundu kule tonyo lero muthaka yuite moho kuthaiwa moho au ndokaitwa gatigati ni u watega muthaka ronga miu egacoka ekamuntu ambini rutero ikeja ukejaja na ndio atega muthaka ronga miu kinya mwarika kamurireria nonto muthaka na igamagia muno ende njwiri ciatia warori etia wate atiri yether injire ukamururire i mutundu igacoka o igacoka o na aja kwa kana kwa kwenzi monka kweja mutwene ha na ndi mutunu na ru ukaitorori etagwa rori ne unayo utemuyo ndo koiteu utemuyo ndo kutama eu we ndo kutama eu kona kakolo kwa tautano eu yale ndaka ogenda guitanithia ndiko giitarori koitarori eu ukadukua nanda ko batemenya koruma kolokyo ko ya moje na watore muntu bako barori na kuko kyari saria amoye nege masia moye moje te kuya moje mena moje na ale muntu koligania moje na diganya mudatune moje kaya mfuria atara matiro ani kama mudatuna katotona ndiene roje kudamba akagera rodene ambete otuta ambete kushikira mududu ambete kuringa lisiba mweje atale matinda ikyo ye toro yale mweje letado ile ari na gitomi mweje mantora ya korigaria mweje nya kutura mumbe la kyongo kaibongodia muthombe atura kaibongo muthombe mutagero TV soma soti kuringa muthombe kuringa soma soti ogorolo wereke mtu na soti ko kuringa muthombe akadunguzwa olele kamera eba edo akadunga atua mumbe oyatre obere soma soti nyo ita muthombe bere soma sosi nyo ita muthombe aya by the mukuru ethero aitungita ate ne mweja atekia reige metie twaigua mweja atekia mangi yake mukuru thirire mweja gerero jene uguo kwirwa aithigite ndaka aterikana maguta aterikana sabuni
Mudhumo na nuko njo mbro nyo ya yoiti. Yoya yoiti. Ende akoro yugethro yo na arembe ainya o agethro na menyithi no kana withire yora onge ora withira ya ukora no menyere nanga kwena white asimaira lakini akoro batenda gutera iba karabwega ja wirwe maguta ja uya mbareki weta wonenya ukweria te sabuni na mudhumo jo kwero ga kamaguta yo asoka brown yo atiga kwa jo weight kuura wetherwa kario nera go ibange ka baikitu nyamuro eno ndo bwa gwitejera mutha wate kwende ko ja uko ina rwimbo rure mutha wo kumba kumama gasoka go kumama akona toro wa kamama na gwa yuko rwira geta kuthambu ibo kenda atiga thukirie nduke iwe ni wakarau bas muse ige masiate baethe mukoro urege megia mukoro na ro kuriga dietete mamburene mukoro atete mamburene atende gweta mutundu mambura ya mukoro tende gweta na mutundu okoro kaku mambura ya rija matukwaire rojo ukaloka kwendwa okendwa ngao tururu no ga kwa maguta ogeta mamburene mukoloka ukenga mutwe na maguru yuko nanauka na mudhumu na maguru kore mukuru inywa ukedharete abendete ngondu kana ndenge aro maguta dara nunto ni noru ndo tyanora mono ware magutazara ko shiaka ko shiaka magutazara ko shiaka magutazara ute uthamba njara ari wo magutazara ko thambia na usiaka leo mukologa nangi na mukolo nangi na shotu mukolo no monoru eje mpuna lele au ya mukuru ekadari au mpuna nenya mukuru mpuna aja naku kero kenene kalori gatindo kana kanini itarugo walo matu ndo akarau ka na titime ojuri po na de molenga tunaru adoga dawu adoga dawu ko kachuka na ko kali kagide diatia nunto atigwe kamolenga tunto bakonora nende na kudena monki mono na ndaka ay mambulene kedande na kujaruo na kujaruo nunto mokora nori kinyaja aja mokora keda korea korea na kingo megai o mero kanu tuba konora na megai ngata nunto mokora ale daga intobyeina akoro mbere kana batu ndaka kaita kangu utarira okiumya twazenja ndewa okiumya ndewa kiumya kiathira ondegwa okiumya ndewa po bware watho nunto itendagwa ngombe ciendwa nandi ndego itendagwa kana ngombe irakura utai biashara ejariwa iusha kule wendaka mukura redia be ngombe ijire kana ida twene agetandira ndaka ikarukia nende tukinya kiathone katwitite kwithirwa tuki baithe ukinya kiathone riwe kwenda turikana kalwimbo kama ka baithe baina bakinya kiathone kakwithirwa bakikumia kana bakionga kwekarikana kidogo gumbe kwithirwa nkira mutegere chacha mbe au njokereto au morning MC Laingo show iko sawa sana, unafanana na hao wazee. Ni Emily kutoka Mutwati na uagote sana baidheke ni Emily Mutwati iboya sana. Morning Laingo, uliza wazee, mbona mademu walikuwa wanatairiwa kitambo na faida ilikuwa nini?
na mbona siku hizi ni crime? Kwani faida zake zilisha ama ni Felista kuma Kinoru? Baada ore ore kiuria na utu ina kalwimbo twambe toke kiuria mbere genda tu ina kalwimbo no tumutegeri no twathigara zaidi arua mimi oinda ni kadra teu nende aruria atri ari batana wa itara mbere no kwibwa imbibi watoma batanwa na thai na leo bate baterio tanwa ka baitera yari kurira yathirire thai yathirire nandi bikira yari gitareria itene kugura mututu tani ni onto batana ni kenda kutona kuria ibadagwa ina kutona kuria no ntotana kuria ugashensi yoro kara kwa mwari withira wina untu bungi bukuru bakuthikira untu bakwathika weta gwaku urokethero kari nyandikire kiari kimira kia kwathika keura mtu atano atikaraga uyu etaga uyu agakara uyu kirira kirira kaewa ko bibi ari ne to muno kirira kithomo kiro guthome thuara kuthoma weta gwaku na umagarana no kumagara umi kiari kirira etinde kwathwa mtu tidithie tu haya unato mikingi gitumi kingi school cia jira turathoma kuiga thai bio tuma thai tutanare no to thai cukuru ire kuthomera bas number 2 itwamenye mantu kanisa number 3 ndego bakina tureke babu tutitanaga muko kwenda kanisa muko kwenda wonoke ate nane bakomya jau bakomya jau iro watwikire batitano kaire we Kinoru Felista urirwa mbere ne muntu atana wakenda aona aukulukira eta kuri ona kanya kakwe wakirira na kirira ikyo kyari kinene nkuruki ambi yote mohumo ari atema wa kenda ambi ngutu lakini thai kanisa ni yire yamo yara muntu eta kuritana wara ndene na aritana kanisa ne thai na yara muntu eta kuritana ringe akiraru nau thai no ritana wa kuntu kwita wa sukuru ya mbere gutare ya sukuru ingi uno yo yari sukuru na huku masukuru ukamba kuita fi we gatano lakini thai no to kwena sukuru kwetu kote wasiwasi tuchogere dakika lwimbo ngona we wothe gero manganga la ingo wewe ni warrior I love the show iko poa sana TBT akinasoma Kemero akingundu wako laingo ni Puri. Asante sana Puri otambire isa indire kore iboya sana na ningo kwera turi amwe sana nangakuria baithe kalwimbo ga ina tete ka thoni gariko ndenge kwejegara ngaye rugara alani kereria nonde ndenge kwejegara ngaye kana kalinde kodanyonarwa entagara mwaronya alitamaronie kana kalinde oye ngoba empone entagara mwaronya alitamaronie kana kalinde oye lakaja umako entagara mwaronya alitamaronie kana kalinde yebodikeria entagara mwaronya alitamaronie kana kalinde yebodikeria kana kalinde ya de kora metre na do kwela na wero nero de kora metre
amekweja oye dikera mbere newa ametere nayo amekweja oye nakasya mero newa ametere nayo amekweja oye nakasya to newa ametere nayo amekweja oye boma Nairobi newa ametere nayo amekweja oye bokedio wero newa ametere nayo amekweja ene tawa ene komoleka ene tawa ene komuleka oye wero tore ene komoleka ene tawa ene komuleka na wero oye nonde tuejeta oye nakatya mero ene komoleka ene tawa ene komuleka keria wero ene komoleka ene tawa ene komuleka wero bweto bodikeria ene tawa ene komoleka ene tawa ene komuleka oye mweja mutindwa ene komoleka ene tawa ene komuleka oye mweja kwa wero ene komoleka ene tawa ene komuleka wero kedra ene komoleka ene tawa ene komuleka Kake. Itawa no mamo tegeri no ke kumurika 40321. Niongo gwiro kethe ni oturinjeri kukuonera ningona Weru TV. Vipi wazee? Tuko sawa kabisa. Bukedho babaithe. Tuketheke Charusi Mwenda mwenyewe arua niko locked nkarini with my son sio Sergio Mleti mwana wa Charles Mwenda kethekeni wa uburi iboya sana ntupo kuthirwa buku amilite Weru TV. Hello Laingo Aki mnanibamba sana. Eti Slay Queen wanaolewa na ma old men. So warembo tunaishia kabisa nikaki kutoka Adhimba iboya sana kaki uinteresia Adhimba nikakwira ruwa reto ruwa woi tene endera nkima sieka wa mairine ukomba kwithirwa ukitoka ita kithengenge kithulumbo kiu ukawata ukaruma utewo ugurice nombi thaino utirine abogetho thina mbesa uteona no ukumira woi tene ndera nkima sieka wa mairine tukomba kwithirwa tukienyula kwenyula uteoria wa impara tene ari nende ke kuigemia ni onto akuruba atemanga wana onto nao ali mamuntu agoito ao ya latu kana inya kari o mbia akuruba atemanga iro kina intami nkuona ti nyimo tiu oi kona ni mumeru nateba inge benda gotamo ibakela kana ntono tamagwa o wakana muno baba inge ibakela baba inge ibakela o moya igira utano Aya ingwetikia chalo sauti ni ukinya no ntoko wo mbira hakuna sauti no ntono gwethero kama TV ekuko koni etie volume. MC Laingo ebu waambie sata kwa waambie asante kwa kutufunza Kimiru. Wengi warika letu hawajui Kimiru ni mukami kutoka Kathanga. Mukami kuma Kathanga tuyano ntobo aku baithe bayano ntobo aku kuritana Kimiru. Weru TV vipi wazee niko locked kabisa. Ururua oenteresia Karina nangagurika ni ukulukira 40321 oedro kwathani abatu tetagurike mubango baithe urembira huyo mzee ako hapo na wewe ako sawa sana kwa Kimiru. Anafanana na babu yangu ni Ann. kwe Ann uyo uno mwena kana no uyo to mwire kwe mwari wito Ann arua weno bwana neno uyo we sana. Yo okay. Bwana na yo okay sana. Kethia ni aro mwire umukethie ukethie mwari oku. Ikwega.
Iwe ga mwaro kwa. An. No ntoba kona gwanene. Nande. Na mwari o. Gwanene o. Nande ko tego wacha ntoba gwana na mono. Kimeru no mukoko na ntoba bagwanene mono. Womba kuona ntoba gwanene. Womba kwira nara na kwaumete. Bakagwana na familia nkenda ndene kagwana na nara kwa te gwana na yetu. Familia kagwana na kagwana na kwaumire. Ikala kugwana na yetu. Yeto ntobo anto no batega bakona ba mire nene kegwa nere joketu. Na ko gutana biwa shwa. No ntugwa ikwari na kumenya no mukoko gwana ne. Haya iboya sana an na baile ndiri biatuma mtu atemango imbi. Etomi kwena etomi kaiko gemoi maritati. Boko te maritati woni korira atire kuwe mwoko toka kwa megwa mumeru wakateka mumeru otene wona mtu utemi yangu woni mumeru otene toka kwa tema kwa nanto bondo au yare arama ya mumeru yambio ya mumeru enda kwera nto nge batenda gutamwa nonto watema kwa na tero embe mono dikarunya kanda akwiraga kirunya gatama cha watomonde na ndola ko tamonto akugwato atami antu bakela mo batendaga inabenda ka no to kugwato wakatamo ona lo ko sura do ko tamonido do ko tona ka lo tamang na ndiko ko kwale ko mere dinyaku no to no mako mere di ko tamu no temia tanzatu no mko mere otemu na ndiso kai kirero nyongo mbiro era nyongo ekiro kende data kutekede kutunei tokona kiroi pwede kiroi kutekede no tokona wa ko tunya yero na eka kirero eka kirwa oro au eka kirwa monke kadija nda mwera na to tubu to wale no shonko kwale na kulakana ko nene mono oh mai ya mako kirwa eta pole ego imagine wa trima bala kwa nandi inkona kulokera 4031 no kasiete tembere akweya ingwetekia ukomba kwethro kya sorted au na no twigwa highlightingo okay na volume please laingo woi tene kethia kuruba unobere they always make my Thursdays na sauti imepotea hata hiyo wimbo ya wazee sijasikia Cecilia kuma mawa wimbo twachokera roto kuina no to tukediria na runge lakini tukomba weza tukediria runge huyo hao wazee wako sawa wako sambamba kabisa akuru baedheru are boyera kuwila ila sieta wakongole sana na ibwana ntobo kwethero kiwatanira batwe laingo wazee salimikeni sana hiyo kipindi na bamba sana kwa nini tena wasichana walikuwa wana tafutiwa ndume wa kuoa mbere na to aria basoerwa mu mwareka kwa soero mukuru muthaka mware mbere ikware na ushokoni bone na mono mware kina muthaka wo kagurana komeneke wa umetari ninja irimani nenda mbere atadhirie no ndo no kinde Owariwa mimi ni mmoja wao na nilitoroka home sababu ya hiyo. Nililetewa wawili na mimi si watene okay mitambo kidogo. Isa sawa itoshughulika ukaibua bwa sirembo arua we nikakwendwa aroria ne ontwanto ba nonto mwarea so wero ndaka alafu ago wenyewe na urite nonto na aria kuretwa mwankabele mudaka mwari na ria kureterwa kuringana ora kwari no mwanka mwara ere umete kwa mukuru Canada na ina muthaka ere umete kwa mukuru Canada mukororo ora ere muthaka tarige anto ndakwirire anto beta ba mwiriga bakawa mono ere na kwirika ikana na ituto karetie na inyagura no tethine kede yereo akede akaretwe
mantone nonto kwari kumenyera nonto tenda agorana Ari. ethera mwekologa sheni ikwari thina no monka wethira kugorana ko gwaku mware ne inya nago wina inya ikyo gyatumaga mware akerwa ati kwantu kute na kunyira na muthaka untu kute kunyira na ndikyo gyatuma akora no na nara mware ageta ethete muntu kwanga gishwa ethera akora ni akora taratibu bethe na bangina mware no ethenya na umete na boki na bethe nanto marumu na kina kwamba kwethe nyakoro bethe batare marumu mware adukua agatwika nawe akwagiri nyanja heu nonto na mware na waguri kinya ido muthaka bakamenya ile bangina bakera batena hinya bakaokera kwana ageta kubamenya nonto muthoni muthoni nari muntu bata muno nonto nari kite kuba mware kinya ke batena hinya ko kamutethagiria wama munenkera hinya ngombe kinyora ajetie akwa kamunenkera ngekenda bakamaga aya mutegeri weru TV tukomba gwetha twicokera nyuma itagitegero ya baithe kenda bomba gwetha bachoke ciuria biaku ukulukira 40321 uturekethwa itukubata boya no mbirekethwa sauti ucoka na gukuetiri tucokerete ringi tubakethie roho yangu inanisumbua ninalia Angelike rudi tuonane roho yangu inanisumbua kama tutawachana kwa mapenzi yetu ya kwanza tulipokuwa tulicheza twist